ngasi numidang wairam phongkiba tongan tongan ba manipuri sifong singdagi maru oibi I pausing khongkacharaga manipur top channel gi mekedi gi memna thamjigi anbada se minister N Biren gi hona zaman mai pakle LLI gi 3 MB gi transformer yaduna ising singduna labukta ising phangan ba hore sei kunthra ga mangarom asibagum lairuraba Loktak lip irrigation LLI Minister N Biren asoba thodang noduna hotnarakpadigi hauzik LLI gi pump house number 1 da pump masa amakhaktana ising singbagi thabak toramba adugi mathakta 3 MB gi asoba transformer ama semba loiduna ngarangdagi pump anida ising singba hauduna canal singde ising thaduna labukta ising phanganduna law ubu yahanbagi thabak paikhatpa hokre Se Minister na hana matam kuina yadaduna lairamba 3 MB gi transformer sembiduna ngarangdagi ising singba yahankiba asigidamak Loktak lip irrigation farms development committee gi chairman N Sanajaw amadi lawmi kyana se Minister N Biren amadi pump house number 1 ising singbagi thaudang lawriba pump operator singbu thagatpa phungdoknarakli atopa pawamana MPRK Ranjan Union Minister oiba yana laire Inner Manipur Lok Sabha gi MP oiriba Dr. RK Ranjan BJP gi National President JP Nadana kaurakpadagi haujuk Delhi da lairi pauksi asina thajaba yaba mafamdagi phangba pawgi matung inadi MP Dr. RK Ranjan bo BJP gi National President JP Nadana kaurakliba sigi maram oigani hairibadi ekoi kuidana Prime Minister Narendra Modi lengaki Ministry sapfokadoriba sida MP RK Ranjan Union Minister of State ki portfolio ama piraba yabagi thajaba yamna nakna leire loinana MP Dr. RK Ranjan da environment natragana art and culture gi minister of state ki pham piraba yana leire so hairi Prime Minister Narendra Modi amadi BJP gi center gi lusingba singna laukhaliba khongthang asi mathang sahi English ani ge kunda pangthokodriba Manipur Assembly election asida BJP na Manipur da yamna sauna mai pakna ba honarakpani loinana center gi BJP lusingba singna Manipur miyam gi damakta khanduna Manipur gi MP amada Union Minister gi phamphawba lanthoi haibadu thabakna utpane panba yabri Prime Minister Narendra Modi na lusingba ministry asigi Union Cabinet ki masing asi marfuga mathoini adubo haujuk yangkhai ga humdoi digi hena laitri makhata na Union Minister kungani pan nauna hapsinbagi mapham lairibani hangduna lairiba Union Minister gi pham singasi maru oine English singani kungani thugi anganbada state manga haibadi Manipur Punjab UP Goa amasum Uttarakhand gi mikhalasida miyeng thambaga lonena miyam gi pukning lakshinana ba akanaba thausul BJP gi center gi lusingba singna paikhalakpani haina miyamna thajanaribane thajanariba sigi manungsana Manipur da sumathangi assembly election da BJP na sauna mai pakhanabagi damakta MP Dr. RK Ranjan na Union Minister of State ki pharmacy suksoi soidana thindokani haibigi thajaba yamna nakna lairibani haina su phungdorakli Atopa pawamanamu CM Biren amasum Speaker Kemsan COVID vaccine gi ani suba dose kapthokre Manipur gi Chief Minister N Biren ahanba COVID vaccine kapkhraba matungna ngarang Jenims Hospital ani suba dose mai pakna kapthokre haujuk phawba Chief Minister gi haksang gi phibam phana lairi Manipur gi mipung khudima COVID vaccine gi ahanba amadi ani suba dose suksoi sudana kapthokpinaba Chief Minister N Biren na appeal tawri Atop yamna lebak thiba masum nungaitaba pawamana hospital da pukhalakhibi positive oirabi nupi ama lambida laikhidre COVID-19 positive oirabi nupi ama makhata na RIMS Hospital layengnabagi damakta pukhalakpada ngarang lambida laikatnaba ngamdana laikhidre haidi laikhidrabi COVID-19 positive oirabi nupi asi Kangpokpi district ki Singdai Khulendagi Sangtilen gaite se kunthraga teret apokpi giming thangse gaite kawi nupi asi COVID positive oire haina khangbago loinana haksangi phibam khara sokchilakpadagi imung manungi miyoi singna RIMS Hospital layengnaba pukhalakpada lambida laikhidabani hairi pawasin hai haujuk phawbra Kangpokpi district asida ngarang COVID na maram oiraga laikhidaba nupi asi tharaga miyoi nifuga mathoi COVID license na maram oiduna laikhidre so hairi atopa pawamana laingakna lau uba yanaba madi laingakna lepa mamalda laumi singna urea marang kaina phanganbiyu Agriculture, Water Resource, Minor Irrigation Department ahumna asawa thodang lauduna lau panba yanaba thaurang tawbiyu mahairoi lupsing matam sangna laumi singna ikang thokpa amadi urea har mamal tangna phangbagi awaba mayok naringai da Manipur lengaki Agriculture Minister na laumi singna
ꯍꯥꯔ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯪꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯧ ꯎꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯦꯞꯄ ꯃꯃꯜꯗ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯔ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯂꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ, ꯋꯥꯇꯔ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯏꯅꯔ ꯏꯔꯤꯒꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯂꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯝꯁꯨ, KSA, AIMS ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯦꯁꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯁꯍꯤ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯍꯨꯔꯥꯜꯂꯛꯄ ꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 1:30 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ SI ꯍꯩꯆ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯁꯥꯒꯔꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯨꯔꯥꯜꯂꯛꯄ ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯥ 1.6 VT ꯑꯣꯛꯇꯣ X ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ AS04BA7352 ꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯍꯨꯔꯥꯜꯂꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ BM ꯏꯁꯂꯥꯎꯔ ꯔꯍꯃꯟ ꯆꯍꯤ 30 ꯑꯄꯣꯛꯄ MD ꯑꯠꯋꯥ ꯔꯍꯃꯟ ꯂꯩꯐꯝ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯍꯧꯔꯩꯕꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ PSꯇꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯇꯤꯝꯗ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦ꯫ CPI ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯇꯤꯝꯗ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯇꯤꯝꯗ CPI ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟ ꯄꯨꯔꯤꯕ BJPꯒꯤ CMꯅ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦल ꯇꯤꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯐꯣꯡꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯑꯣꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁꯀꯤ ꯇꯥꯛꯁ ꯐꯣꯔꯁ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯥꯆꯨꯡꯕ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯦꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯆꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯦ꯫ ꯃꯁꯥ ꯏꯐ ꯐꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯨ ꯂꯩꯅꯨꯡꯗ ꯂꯪꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯗꯤ CPIꯅ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯁ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯗꯒꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯂꯝꯕꯤ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 5,000 ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯇꯧꯔꯦ꯫ CM ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N. Birena ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯃꯥꯁ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 10,000ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯅꯔꯦ꯫ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯄꯗ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩꯅꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯠꯊꯔꯕꯗꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯊꯥ 1.5ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯂꯝꯂꯣꯡꯒꯩ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯗ ꯃꯥꯁ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯆꯠꯄꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 9,00,000ꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ 35% ꯌꯧꯔꯦ꯫ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯄꯗ ꯑꯀꯤꯕ ꯄꯣꯛꯅꯔꯝꯕꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ꯫ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ 65,000ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯃꯤꯕꯨ ꯀꯟꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯕꯤꯍꯥꯔꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯈꯥꯛ ꯑꯔꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 18 ꯁꯤꯔꯦ꯫ ꯕꯤꯍꯥꯔꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤ ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯕꯗꯒꯤ ꯏꯆꯥꯎ ꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯈꯥꯛ ꯑꯔꯥꯎꯅꯃꯤꯑꯣꯏ 18 ꯁꯤꯔꯦ꯫ 18 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯎꯊꯈꯤꯗꯨꯅ ꯁꯤꯈꯤꯕꯅꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯥꯈ ꯀꯌꯥ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯕꯤꯍꯥꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 10:33 ꯔꯣꯝ ꯇꯥꯕꯗ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥꯒ ꯂꯣꯟꯅꯕ ꯕꯣꯔꯗꯔꯗ ꯌꯨꯋꯥ ꯍꯥꯈ꯭ꯔꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯤ 19 ꯇꯣꯡꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯃꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯃꯤ 19 ꯂꯣꯝ ꯇꯣꯡꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯀꯥꯝꯆꯠꯀꯥꯒꯤ ꯔꯣꯁꯤꯌꯟ ꯏꯁ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯃꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯒꯤ AN-26 ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ 12 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯔꯨ ꯃꯦꯝꯕꯔ 6 ꯇꯣꯡꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯈꯔꯅꯗꯤ ꯃꯤ 18 ꯇꯣꯡꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯀꯣꯠ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯏꯃꯥꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯔꯥꯗꯥꯔꯅ ꯐꯥꯕ ꯉꯝꯕ ꯆꯥꯡꯗꯒꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟ ꯍꯨꯝꯖꯤꯟꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯤꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯣꯖꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯆꯤꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯡꯕꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯅꯔꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇꯁꯨ ꯐꯤꯂꯤꯄꯤꯟꯁꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯑꯦꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯃ ꯀꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 95 ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯖꯔꯝꯒꯦ꯫ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯐꯣꯛ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫
ngasi Manipur ki COVID-19 update ta haukiba pung kun mari isida Manipur da miyoi sanipan ko humfu ko humdoi nauna COVID-19 na positive oiba thengnare miyoi singsi Bisnupur dagi humdraga humdoi Sandel dagi taraga taruk Chusampur dagi humdraga humdoi Imphal East dagi samaga kunga manga Imphal West dagi saniga maudraga nipan Jeribam dagi taraga taruk Kaksing dagi maudraga taruk Kamjong dagi ama Kangpokpi dagi taruk None dagi taraga manga Fezol dagi ahum Senapati dagi mapan Tamenglong dagi taraga taruk Teknopal dagi kunga tere Thaubal dagi humdraga matoi Ukrul dagi taraga mangani punna miyoi sanipan ko humfu ko humdoi positive oiki aduga miyoi taraga mari na laikidre hairiba miyoi taraga mari si Bisnupur dagi miyoi ama Imphal East dagi miyoi manga Imphal West dagi miyoi ani Kangpokpi dagi miyoi ani Thaubal dagi miyoi mari punna miyoi taraga mari haukiba pung kunga mari isda Manipur da COVID-19 na positive oiduna laikidre hainasu COVID-19 updates na pali hauziki oina matang asa lusinjarage maruibi I pausing leragadi mayamna susoi soiduna update pijarake ngai mina kisi haina channel asigi maikei dagi thamjari pathok saki brisor ki bulan ki bior singa pigane thank you